Halor ka jing penslam ban penmi ke result jungka DSC jung usnam arah jar arpau arpuwei. UMLA kanong po constituency ringkat bar UMDC mentang ka sing kelalik ban kenduk kerpang yu deputy commissioner ke Riboy barru yung member secretary na kabantaban pensngau halor ka jing penslam ban penmi ke result jungka DSC Riboy. Kajing lai kenduk jung UMLA kanong po ba Meral Bonds im ringkat UMDC ba belajar rani yau deputy commissioner ke Riboy Abilash Baranwal bat member secretary Raja Brahma kadeh hadin balabun ke sam lawat kambat wat ki kemi kepa kila ur shu ku menong mi khamat halor ka jing slam palat ban pen benai kan ke result juga DSC pos Riboy. Hagan ni ka jing kenduk nakal yang UMLA baru MDC kila yo banya tai sani ringkat UDC bade chairman ke DSC baru member secretary Raja Brahma hakaba kila akular ban shim khiana ka banta ban pen stat no hakaba ban pen benai ke result DSC haba kran sklat pathai kubor hadin ketika jing kenduk UMLA kanong po ba Meral Bonds em lai tho bakamat kabalo ekran kalong halor ka exam DSC kabalong usnam arjar arpau arpuwei babon ki kun samla kilal ngamen sim ban up ik result komunung mi khmat uba Meral Bonds em ula kerpat baki de ban pen kloino ban pen mi ik result shu ula pen pau bala ekran ru ikamat ban yarap kerpang ban tungkam shwai ke samla ki britrai na po Riboy district singi nakaliang jonga kum emeli jonga nongpo kan si ba tem Riboy ag jeng dorong kat tiba ba legit rani MDC jongi ba diba full star nongrum budi dekat jangka DSC po Riboy ni lapan bet ke meeting ke Kerpang bat deputy commissioner budi chairman jangka district selection committee bat member secretary ADM jangka Riboy district ke jungi nagabanta banyak keren halor ki jengjai lenti jong kini ki recruitment beper apo ke district selection committee apo Riboy district kumbala ban snguthu ka don ke recruitment ya ka ba lakhot hagi post beper apo Riboy district ya ka ba ya ka written test ke exam lakhot na usnem arjar arpo apoi ka badang sa adu mentah ka badang sa teng ya ka ba 4 la ban penmi ya result adu mentah ngi don ngejing seukhya kum kinong mi khmat na ka them Riboy ban budin ya kene kam kila don sibun ki samla wat kam ki badang yai up balano kene result kan mi bat hagaju kapor ki kimi ki paru ki balajuan ban ye kendu na kapor sakapor ban pensngo ya kejing sukya halor kejing slam jong ka result de nak takadau agane segi ngilai kedu kerpang ban ye keren ban pentikna badai ban penmi no kloi kat bala ya ka result jong ka written test ya ki post beper ya ka bala depan advertise ba ka bala depan tho ya ka written test adu usnam arja arpoi bat ka jinye keren kalong ka bas ngoltanan bat ngila persu ya ka ne kam na ka benta kumno ban pen kloi bat ku chairman jong ka DSC Riboy bodil DC bat member secretary ila yo banya keren bat penbek hak wana kaliang ke jungkiru wada pedeng kijing gi babun gi badan kumbala ban sutu kawi ni gidaw ke jing slam jong result gede namar ba ki ka DSC ka ban pen kre ya kini gi roster ki department beper ki mangedon hapo Riboy district kumbala le aga jelar ubro kawi kani gede kawi ni gidaw daw ki kimi pa bat ki samla gi jungiru subha banya sya support ikum ki nong mikmat ki ba don ban budin ya kene kam ban gilai keren hiru la kumno ru kloi kat bala la na bula mde benai ban 1 Agos la de slam ru hau September kala de ban mi no ka result nang ba nio ban khot no saya ka personal interview nong tagi kun samla gi babun ki badang ap ya ka kam bada keju ko pot gila yo ru ban keren na ka benta kiwi pat gi vacancy gi badang la po ka tem Riboy ke jungi ba shisndon de ban khot no ek advertise no ek gitu gi post ru din bala penbit penbiang kat kum ka reservation roster jong ka sarkar jela kat kum ka office memorandum ka bladep ban pelat na kaliang jong ka tenat personal jong ka sarkar jela ka jungi hak bagi depan khot no kloi kat bala ya gitu ki post ki bala dan ki vacancy apo ka district bat ka balai ka mat ka bangila keren bah kedi kawi neki mat ki bakhya bah ka bade bat kumno banyarap ye ki local candidate dan ki try senong di jungi kan ni kedi bakongsan ado kata-kata ki kwa bagi pos ki babun ki balat apo Riboy district ke jungi ki
ki banyo ye kini ki pos ki dei bande ki trai snong jong kari bhoi district ke jong ye ula bande kriam penar bhoi war angne ke di district ke ba nge ya salang ji gui nok chong snong na ri bhoi jong ye ki don ki perlok na riwar ki don na west kasil ki don ki perlok karbi ki don ki perlok marangar ki don baru ki jai bende ki don angne inta kadau ki kwa ba ki nong chong snong ki ba pura jong ka them ri bhoi hi ki dei banyo ya kini ki pos ki ba pher ngangit scam bahagi written test ya ke result seperti kun samla jungi kin le bah bat bangi lakren ya uchaman ya member secretary bat ya ki dekhot kumju ro yi pul long we ni ki dekhot ki don lang hagenik ski ba kin pit kerpang na ka banta jong ki kun samla jong ka them ribhoi ke jungi ki bade ki trai snong ki bade ki nong chong snong jong ka district begini yo gini ki post ba pher kani ke dei na ka banta jong kini ka advertisement ka ba ka bikla dep ya ka ban sepen mi result ban kumju ru ini advertisement ki ba sedang mi ban hagju ko por nang yo ban ya kran cusu na kam tagi wi ban penbet penbiang ya ka district selection committee po Ribhoi district ba kan ai ka jing trilang ga papura na ka banta ka jing mentoy jong ki pajba jong ka them Ribhoi jong hi barok ko we kita gede gijing ya keren jong ya kan ke segi po meeting